Jarang narak dengan sugih datang ngaji. Jarang dengan sugih datang ngaji. Enggak mau netung kepeng kan. Ini milih singgah elor batur sih milih dengan kepeng. Bareh mau dengah pengajian, oh saat dia ja kembilun di dai uni kan. Al-a'inu ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin la yasrifus su'a wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan pimpinan pondok pesantren Yadabi Yadabi yang belum tiang kenal namanya, mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau tetunah kangen isi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan beliau tijan sugih si Allah Ta'ala. Sugih mudendek baik pelit, amin. Al-Mukarram Al-Ustadz Fajri yang saya hormati dan muliakan, Nini Mami Sanak Bija Ina Ama hadirin wal hadirah. Mudah-mudahan tiang pelunggung sami tetunah kangenin dah sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah tengari para galeng niki tiang pelunggung sami masih tijan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tatsa sehat niki tiang pelunggung sami tergolong jari panjak Allah Ta'ala sa'abdan syakura, amin. Adik demen baik syukurina entat satijan sehat si Allah Ta'ala. Mu andin tak sakitina, Masya Allah denara anu mai. Lamun tua sehat ja sila lamun narak pengajian aruan dalam pagi. Kelelah kengantih oleh one de ini bedatang nggih. Kebetulan ia bih minyak motor. Mudah ngalurang ini niki mudahan dekakan situ senak wae. Nggih baru ya tamu jo pom bensin lagu mudah ngangenang lalu delalah lalu jaga ngantih angen ketiang. Adik motor-motor kakan situ senak tutulang. Selawat serta salam sampunam baik lupa tiba junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tatsa ngaji niki makin niki ya gamak lantaran tetijan syafaat era lejelu kiamat, amin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nini mami inama hadirin wal hadirah rahimakumullah yang saya hormati dan saya banggakan. Tumben tamben dewek titiang parak lek gubuk gempeng niki andin yak salah cara tiang oleh tuna sampun maaf. Saya ngak lain cara batura, lain cara niki endah, lain bahasa endah. Mutiang bahasa niki mirip-mirip bahasa Peraya. Saya ngak inak ketiang asal Karang Lebah. Abah ketiang asal niki dusun desa Selebung Rembiga. Tau baleng ketiang Batura Aran dusun Lewok desa Langkung. Ini kalbelo kelampan. Musandiman kenal kan tiang aran kebaru sampun tersebut. Rombok si Arifin sekecek Zulkarnain Arifin aran ketiang. Nggih. Tiang tau sekolah niki Batura tau sekolah. Mudame kuah tamat niki Batura mutian sekolah hojok niki Mataram. Selesai niki Mataram muk sekolah hojok niki Jawa 5 tahun dan lalu ngaji lagu asaran tiang dengan bodoh darat tu kendai. Mu makin napi jaruan pendait ke tiang mu andin solah jak barang-barang gawe ina nggih. Tetu-tetu kenang niki barang-barang gawe nggih. Kaya kena tiang ada narak mau tengaji bareh demen di ketua apa mengaji tampukon dengan Batura datang enggak menjawab. Nggih hadirin wal hadirah rahimakumullah.
Entat sak ngaji berpanas-panas marak makin niki. Entat tercerita isi nabi, entat tercerita isi ulama ina. Era tu akhirat niki dua hasta cerita entau jelo mu berembebek ke panas. Musai dengan saendek panas ina arak pituk dengan endek panas lemak tu akhirat. Arak pituk golongan dengan endek panas. Endek doang adai panas. Saya sapi itu lemak de ketua nang le pimpinan pondok pesantren nggih. Yo nek tebarak dia ngarap pitu doang. Nggih, soal narak jemaah niki Al-Mukarram. Ustaz sunin tiang. Apa terbaca waktu sak bertijuk enu ni waktu sak sembahyang bertijuk enu apa ni nak mau ngaji wi ya basen tuan guru surut baca tahiyat doang dait baca selawat engkah lupa mu apa ni nak baca at-tahiyat 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 Allahumma sholli ala ndik tiang goloh niki mu at-tahiyat doang baca telu kali mu baca selawat mun assalamualaikum dewa ngaji oleh lain manusia doang bahasa doang guru lasing kena tahiyat 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 engkah lupa baca selawat mu assalamualaikum mu ya nak membaca tahiyat 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Muhammad doang mu nempuh musyaarah namat nono tolek tu dah balin diang tu balik la ilaha illallah nggih hadirin hadirat rahimakumullah jari tiang bareh laun lamun dak bedait kan tiang ina bembe tet bedait ande tet bedait tu Madinah jaga bedait tu Mekah jaga tet bedait pokon mesak ke tiang bedoi bau karak selai yun imbijen tu Bali Yuliana ran seninang ke tiang Yuliana paling ingas bau dunia yaran tiang terkenal ke jari ustaz tukang ajum seninan demen liwat wah ustaz sa ajum seninan nuni angkat segerah ke ajum seninan dengan lasing ni seninan kedang mah ke ajum dah kanjak cerubah-kerubah kade baik nggih nah hadirinul hadirat rahimakumullah ayat ngaji nggih nah ina niki ruan pondok pesantren Al-Mukarram niki tiang mudah-mudahan sak seri maju amin mu sida dukung ina nggih telu sida dukung beliau niki telu macam lamun sida ndek sak pertama sak kedua lamun ndek sak kedua sak ketelu napi si kadukung Al-Mukarram ustaz sak pertama dukung si duwe kara harta benda si dukungan dek bedoe tati anu jelang ke dek tahu tati di nara aku doang mangan di nara yakakan mu apa sikap bersedekah kemelet bersedekah sak nomor 2 si berdukung napi si dia dukung sak nomor 2 doa nak mudah-mudahan anak sak jari pimpin sekolahan tiak naden diki cambai sehat luek rezeki si dia doa dek tahu tati berdoa kepeng dia berdoa beras dia berdoa doa dia tahu sak ketelu napi sak ketelu nak teduk si dukungan bersedekah isi tenaga dia tahu anu wam tak tawai nak wam tak lesir yang berdukung isi kepeng diarak beras sentung nyari temek muai yang berdoa nim tahu kena Rabbana adina teduk si berdukung teduk berbeda kayak teduk dendek cerita ngasan dia ye ane tiam pina madrasah ya na paling yang PT usaha pina madrasah dia paling noleh ada kredit motor nak dia teduk kah ngeraos teduk lamun arak sereo tam lengek mustahil nak pinak meniki-niki jari sinak sugih munia berpinak balik solah-solah kembik lamun andek pikiran untuk umat telu si berdukung inak nggih lamun dek sak sekek sak nomor lamun dek nomor 2 nomor lamun muah dek bae jak napi manik nabi innal munafiqina fid darkil asfali minan nar mulai wah tecap jari dengan munafik muyan jari empi api neraka nauzubillahi min melemina
mungkah baik rau Ustaz sande keluar-luar tiang unik teken rendah tu berdua pondok santren tadi aksi almarhum abah ke tiang kalau unin dengar arah dua memang jairup lebon dunia niki arak sak demen arak sak milih dait arak sande arak batur ke tiang Ustaz Gemang Hairudin arang Ustaz, mai bantut kembek anjak ruan kanak mondok dia mai belian beras tu askintal dua. Oh gampang ikut je Ustaz suni batur lau. Gampang ikut je ni. Angka mai menunggu lihat mai. Gampang ikut. Angka gampang-gampang. Ikut jak milih dik milih ikut. Angka milih nani mai kembek nani dik milih wuri. Menunggu gampang lagu din milih. Menikah jual pelunggu makin mokat tunas sumbangan yang bertunasi sumbangan ni si Ustaz antara dua milih dik milih faktor niki antara demen dik demen lamun no demen jak juru mati sabaru nengkah tepetok antap nu elit watong no jok Ustaz lamun no demen lamun dik demen ni nak dia paling ganteng tiang paling ganteng oh kebelang-belang omina berembi-rembi keganteng ke tiang ina pasti miak basuh kena mangka murun tu selak segitu lagu sengam candik deman lagu lamum deman jaina demok lampak tiang waidik marun sahrukan ruan Ustaz anu deman nam nah niki makin yayat kerisa ina yayat kerisa berembin dadak kerisan ternyata ayat boyan li surah Al-Baqarah ayat sakatelu Allah Ta'ala bermanik lamun milih solah milih tebing bahagia si Allah Ta'ala iam senang iam demen nojok dengan surah Al-Baqarah ayat sakatelu sakaempat mu terakhir sakelima dia tok janjin Allah Ta'ala napi ayat Allah Ta'ala sakatelu alladzina yu'minuna bil ghaib pada tentu sadu tepang ojok Allah Ta'ala pada sadu tepang antara sadu ojok nenek sekek inanggih ya jauh oleh inanggih adik tentu adik sadu tepang antara sadu ojok Allah Ta'ala ambil contoh anu jelang ampelinggih niki jarang narak dengan sugih datang ngaji jarang dengan sugih datang ngaji enggak mau netung kepengan ini milih singgah elor batur si milih dengan kepeng bareh mau dengar pengajian satia-tian ja kembilun di dai bunyi arah lau balin tiang tahun niki santer sindi demen dengah tiang ngaji segera zon lengkek ngaji munil muni aja tebut-tebuit ke tahun mu Allah Ta'ala berkehendak lain tekican tertipu isi dengan Jakarta mu tertipu 300 juta bih gaji mu berdagang di narak baik dengan wah beli mu napi unin terkena si dengan lalu endeng maaf pojok Ustaz Zul padahal di kuah baik melet ngaji kena dek dodaket lagu napi tahu salah det kanggo hina batur det kanggo olok batur niki Ustaz pinak sekolah madrasah marak niki keluih raus bersedekah dek datang ngaji dek an sugih ende utang penuh anak paling belik nanu sakit senina nanu nyeloet ambeh keruan senina mun anak paling belik sakit nomor 2 nu tolek anak kalau dia nyerah ke lalu irup maaf luwe dengan marani kentan musilat yang pelung munarak madrasah marah sida cemoh hinanggi cemoh be untung narak beliau ya pinaan te majelis taklim marani mu ande nende arak dengan pinaat majelis taklim umbe lumbar mengaji laek tu bodak baru narak pengajian mundek tu bodak tu pancor mundek tu pancor tu bengkal mu piret nyembih kepeng mu niki nyeram datang ngaji ojok niki yang nyeram datang ngaji ojok niki didik jauh kepeng didik kantong nentang kantong
bareh mau tersuruh beramal entah nenenggam nggih alladzina yu'minuna bil ghaib ya maneka Allah taala adet sak bahagia dunia datang akhirat, sa'idun binad dunya wa sa'idun fil akhirah. Seke adet tepang-tepang entat sadu jo Allah taala sak jeleng ina adem syukur jeleng, sak jeleng doang niki adem pilu-pilu entam syukur. Alhamdulillah ya Allah entam sak pajeleng sai kanjet jeleng ina Nabi Muhammad kanjet jeleng sak sugih hade naruan dan syukur sugih sai kanjen sugih lamun jamaah bini Siti Khadijah sak laki bapak-bapak sak sugih sila pelunggum kanjen barang sugih Abdurrahman bin Auf lagu berembintan Abdurrahman bin Auf wan tipi si Rasulullah antamu juk surga lagu macam entar rebak li siratal mustaqim ya tau rebak mutabara Abdurrahman bin Auf wahai Abdurrahman mukipim tamu surga lagu mangka mengira melalui rebak kemanca mak tamu juk dalam surga mun nangis mun palang Abdurrahman bin Auf ya Rasulullah kembe saya ngak anu jarang lalu sedekahang rezeki. Tenang Ustaz, makin suruh bersedekah-dekah ya lah jemaah niki luin ndak bersedekah mengkanggo HP Ustaz sedekahan niki mengkanggo sedekahan niki lagu mai lalu angen arane bang nggih nah niki hadir jelang sila adem syukur ia mula takdir Allah Ta'ala yang dinarak kajian pada kesolah ketimbang rencana manusia. Bila lalu rencana manusia takdir Allah Ta'ala aran paling iya jelang alhamdulillah ayat sugih alhamdulillah lagu itu sulit ni nak ni kena gampang tersebut lagu anu sulit lamun jelang jae nek kaji mula apa kena Allah Ta'ala uni dengan langku ya uni dengan langku apa kena Allah Ta'ala nu usaha gede ini nu usaha gede ini aku jak miling sande sembahyang mek ketiram bae uni wan tak jelang ndek sembahyang malik nak tamu neraka nauzubillahi min. Nah bapak ibu yang saya muliakan sampai jatuh para naran dengan sugih pelinggih marah dengan sugih nak pelinggih marah dengan sugih sakayun lumbar ngaji ojok niki setiap jelu kemis jam 11 lumbar pelinggih marah dengan sugih ay dengan halui kepe belum tentu luik dengan kepe tiang berduit sahabat ina elek langko elek berduit sahabat datang batem mengkah berduit sahabat arah sahabat semung jengkak dan kepe kan ini tiang dolo mun jengkak kepe Ustaz mun jengkak kepe mulagu kiru ndak yo kiru enogeng engkau nanin atelu jengkak ke pengeni mula ja dulu jengkak setengah yang pusa pas jari apa sih kayak nyetor utang penok lalu telu jengkak setengah pengajian satu sia-sia nyetor lamuk mau 4 jengkak ja baru mau setengah jengkak bati uni pelinggih sila paling enggak entan tahu berutang lamun marak wajah-wajah pelingin jacan wong enggak ada lengkap Ramon bede debani utang Ramon ampun dari isi teh nyaur nah oleh karena ni ke bapak ibu ada tepang tesadu pengejap Allah Ta'ala le tiang pelunggum sami iaran paling solah ni nak nggih adet sadu-sadu nak nggih asawi sakurang-kurang sadun aden tetu-tetu sadu karena Allah pengejap Allah Ta'ala doang paling solah ia mau ngaji kelemak niki makin ni nak nggih entan oh tepang ngaji si Zul pengejap Allah Ta'ala ia paling kenaan ia basen debareh datang balik nak nggih mun dadi ketua ni si amak tu balik dendek si desili nak bare demen ara aran tu balik jelu Jumat tu majelis lek nike hingga sembahyang Jumat semama nulek ngawis senina nulek ngaji ya baik muk cerita sampun cerita Ustaz Fajri janiki semama nulek ngawis senina nulek ngaji datang bampet-ampet semamen panas lalu mai kembe ari pinat kopi unin semamenan
Nane supin aku pi bahasa bulat. Dek ketahuan aku baru kulelo ngaji. Nane meledang rodak tepi aku pi bulu. Arak mau dengan jina. Dendek baik gawe inak ni. Mu endah bapa baru de ule ngawi sumpaman uli inak baru ule ngaji ite endah sajari dengan mama ada tahu rayangan bahasa ninan ni semele-melin sama menu satu deket balik lagi tu deket balik niki nu hendah satu deket balik. Nah niki bapak ibu yang saya muliakan. Nah oleh karena nika sila adik tepeng-tepeng tat yakin ojok Allah Ta'ala bahwa pengejap Allah Ta'ala lah sak paling solah. Sak kedua napi nyebapang tiang pelunggum sami bahagia ina entan tersebut li Quran wa yuqimunas shalah tersurut penganjang sembahyang ina. Arak dengan wali tojok balik wak ngaji marak niki lau balik arak watang nyiwa suruh sai dek sembahyang jangan berdaftar bejok neraka mun dek sembahyang ya. Mun datang ojok balik berketuaan Ustaz mbengkah penaok kamu aku lampak-lampak nu sembahyang Ustaz mangan-mangan sembahyang kembe suruh nunduk nongkek no ni sembahyang abaran sembahyang wah lampak sembahyang tinduk sembahyang aku 5 kali tinduk sejelo berarti 5 kali sembahyang lamun sida ye bahasa sida sedut Quran senun antat tersuruh si Allah Ta'ala wa yuqimunas shalah tersuruh penganjang sembahyang sai sak berbeda dengan penganjang sembahyang adin tepang-tepang rukun 13 sak biasa tersebut walaupun sak berombok si tumaninah ndek tersebut lek nika rukun 13 dia ada neto tahun rukun qalbiyah ada neto tahun rukun qauliyah ada neto tahun rukun fi'liyah muakhiri ya si rukun ma'nawiyah api rina rukun 13 sebagi jari pirina 4 arak sabagi kena telu bau silak tiang jad bagi jari 4 ina nggih pertama qalbiyah sak kedua qauliyah ketelun fi'liyah sak keempat makna munda apa lah pu sak pertama alhamdulillahi syukur sak pertama qalbiyah sak kedua qauliyah sak ketelu fi'liyah sak keempat makna mu pegawaian sak 4 macam rukun niki lek dalam kehidupan keluarga wajib terjauh lagu lamut tahu gawe sembahyang anu sulit dengan sembahyangin anu sulit tahun dah pelingih dia makin yang pesilak dia sembahyang 2 rakaat lagu nenek doang linangan iya tiang berselana kontek doang ulit etang lebih bang berselapuan tahun sih dia pengerek musim sak makin lamun de lumbar begawe mu kelebihan nasi le bale mun de jelo ada pinak sengarek mu teri hujan iya walinangan de Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin mulai tak kuning anu rintis nani saya bawang sengarek aduh mulai wa sengarek lainangan anu sulit dengan sembahyang saya ina papu anu sulit dengan sembahyang tiang kelelah walu lainangan ini laun bangunan sekolah lainangan geres di mandatang minyak motor kebih lainangan reda nah niki bapak ibu si sulit naran sembahyang niki mu berben tata adik kena ini gamak beluan tata ingat iling Allah Ta'ala sila boya elangan suci ngejis julu iampuk de boya iudu iampuk de gawe sembah embin tak ketahuan adik kuah ketahuan tak sembahyang wassalamualaikum mojok kiri wassalamualaikum mojok Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Lamun de langsung baca alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahal azim, sampai de bawiro jak de terima sembahyang. Dan ini nenek Aram ya de Yuliana waksili sekali. De Yuliana satu balik, bijan satu balik. Seninan dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Kuning gediang ojo kiri. Munia mumelu. Assalamualaikum warahmatullahi. Mati kompor nu. Nun. Mok tanjune otak si makiri ndang tabek wala. Di yunin dengan lang sing kompor nun. Maka tang lalu kita tu atas kompor niki sak tangat kanduk nang ke mau lu begawe. Berarti ya doang lenangan no leone. Angka adek kembek kotong-kotong nyengket sembahyang lagu ndarak no jikanduk sida bareh uning kena tu. Ndek gemes se kanduk nangkane ndek gemesane uning. Salam. Nggih, ampura ngaji dulu nggih. Tangan nyikin Assalamualaikum. Nggih, hadirin hadirat. Iya sih kesulit nara sembahyang niki. Angka ampun tersuruh mulai oleh suci ngejis dulu boya. Ini jamaah bini, maaf. Jamaah bini, jamaah laki kadang-kadang mu tempang menek. Menek dang mu tempang. Ni menek nenek kaji tiang kamu suruh dong sini pokoknya lalu menek jangkah bayin di melondan ni dengan seni ni tamu jeding mu bareh mu resit tu kerengan mu iya mu kadu sembahyang balu muharam siwak sapar 10 Zulkaidah solat Zulkarnain di nasa sembahyang manu resit kerengan onos penek dan nu mu resit ngi onya-onya ina ngi bareh lamun demo mene onya-onya perhatian bentar resit ni yuk niki jak hukum maaf dende de parantang leceh-leceh ni maaf terus dia mana marah nikah periksa wudu de boh kena antan wudu atau ndek ni bisa mua pokok sali julu doang den wa sampai basah anak kentok ndek na sah wudu sedeina harus mulai oleh peniwaan jelo peniwaan bulu seatas sampai datang sangkok sak kanan anak kentok sak kiri anak kentok iya sak wajib tebiso enak pira kali telu kali baun sekali baun lagu yakin angin terasa lamun nenggak narat sekali muarak tahun dirasa ya ampun tersunatang telu kali jelas ina uduk nggih uduk juluk niki uduk baru sa pertama alladzina yu'minuna bil ghaib ade tetu tepeng-tepeng sadua jok Allah taala sak kedua niat penganjang sembahyang sak nitman sembahyang baru niki uduk ade tepeng-tepeng tatudu ina anu tetap degawe inak lagu terboyak-boyak inak sangarap bareh tot keliru jaga mbe jaga tot keliru tiang anu kitab muk baca tiang iya saya sampai anjo pelenggih anu gampang dengan ini tamu surga gampang inak pelenggih paling gampang de tamu neraka dah gampang de tamu surga paling gampang de tamu neraka lagu insyaallah pelenggih-pelenggih jam tamu surga nggih lagu tiang berjuluan nggih, nah, demen do besok mua ina, kuatak kena antat besok mua, mau napi ad besok ina, puasa besok mua, mau besok besok ima sampai atas siku, iling sampai atas siku ina nggih, dendek bae setengah siku ina. Dendek bae sampai setengah siku niki jari ukuran siku tabe walar tabe ampun maaf sakadu kiri tabe sampai aden atas-atasan si siku niki aden atasan si siku sak kedua ya berbentat lamun tua sampai ima iling pejulu sak kanan pemuri sak dendek bergoncang berkiri kanan wasani terus ni malik nojok kanan pejulu sak kanan iya ampun sak jelas ni nak nah terus dia main roh marani ke mud biso ulu mud biso ara anunin tu dalam Quran kena surut biso ulu arat biso otak
De nara inak de tuah tesuruk bisu otak. De nara unin do Quran kena bisu otak ndara. Napi unin do Quran wamsahu biruusikum tesuruk sida elap ulun sida. Lamun bisu nu Allahu Akbar. Ingat ketiang tu makam ketak kena ketiang. Dengan bisu ulun nu aik masih penok lima ye si marak ni kinta. Lamun cara bahasa Baturak ja berpupukaran. Lamun ngulu ja bait aik uduk teteh aik searak lima niki ono searak lima niki ye sit golam ulu ye sak terkena wamsahu biruusikum tesurut lap ulu. Kah dendek baik bisu ulu inang nggih. Darah uni inang. Duru bisu jadong kadurin so endah. Sabun nendah. Nah jelas nak naniki. Terus sunat besok kan? Besok kan tok paling luik dengan bergoncang. Marak ruan dengan goncang sempede ruan. Eling baru elek ima elek tajah sak kanan berjuluan. Ya ampun sak. Besok kentok sak kanan julu ina, sak kanan julu papu, sak kanan julu. Ya ampun sak. Sak luik pengitak tiang jak. Ya aran dengan goncang sempede. Tesurut tesunat kanggo napa ndek kanggo nina kanggo lagu bait pahala sunat sak kanan berjuluan ya pun sak Musa gira kita jangan girang bergoncang doang jak ruan ni kita bareh hayat sembahyang zuhur mungkah baik bergoncang malik sak kanan berjuluan ya pun sak adik sak kembi adik sak ini sembahyang niki sembahyang adik sak ini kena dat sembahyang anu iya doang entan din ini man kena dar sembahyang apalagi deman kena dar duduk mu selanjut napi mut besok naina wa arjulakum ilal ka'bain surut besok naik dulu sampai datang atas mata naik jelas nak jelas kalimat yang tersurut besok naik sampai datang atas maten eling ya manik Allah Ta'ala wa arjulakum pada besok naik julu sampai datang atas maten naik arak girang selesai arak girang selesai maaf sak girang selesai masih ndekman kena entan si daudu kemelengon si dia mu selesai doang selapuan Musa aran selesai niki bapak penyakit paling iya nan dah kak njak baik smut ndek mana mu ndek mana sahrede harus tekukik-kukik dulu mu tambu yang poda tetap wah tak ketahuan entran selesai nu baik selagu etambu baik la ilaha illallah Rasulullah nggih bapak ibu yang saya muliakan eling gama suruh terperintah temanikang si Allah Ta'ala besok naik julu yang pun sampai datang berbentan tabi walar niki naik julu ina naik sembih julu tu daki tai-tain kungkuk niki yang pun besok sampai datang atas mata naik jelasin nak wah lalu perekangan lalu Allah Ta'ala ndek nek prekengan Allah Ta'ala je lagu yang tak tersuruh jelas nak kamu ndek dah baik pemenek-menek naik cokor de malik duduk besok naik dulu sampai datang atas aneh anu suli taranmu aku berembintang kui uduk nggih sila ngiring pririk diri masing-masing ina nggih yulit kembi yulit berdoa was tersunatang terberdoa si Nabi Allahumma amparnya Allahumma janibna syaitan ini ternyun ni doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal Allahumma ja'alni tersuruh nunas ojok Allah Ta'ala adir jari dengan sak demen bertaubat
Berembi unit taubat, astaghfirullahalazim. Mu astaghfirullahalazim, ada yang pedas-pedas unit taubat. Ni loen jamaah taubat turak, lamun taubat unin apa ke unin baca astaghfirullah. Lagu makin je insyaallah arak unin budak berubah-ubah. Mula takbirallahal azim. Mu arak tu keluarga kian dek sebut aran kinu butak kebetulan dia. Den gemas milu lamun wahnu jadi tukang pimpin je. Angka sida aru lalu entun sembahyang dek gemas wahmunia jadi imam je kemben nu sak baca dia meninggal sembahyang nu wahir mu perhatian saya enggak sekena takbir mu tersinggung dengan sak butak tu deket balen tiang adin pedas-pedas dan baca astaghfirullahalazim mu berembin dan baca astaghfirullah adin selapu elek poton kungku sampai datang poton bulu selapuan istighfar. Ini anu belu julu yang pot sembahyang. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni min ibadikas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Memang kak netolin tutu. Nggih, pokoknya nuwah sila. Nggih. Nah, yen tan uduk sampai tersuruh berdoa. Lau narak dengan berdoa solen lampak. No kan? Termasuk tiang. Ini ke tiang laun muk nyerepak lalu solen lampak. Makin niat tunas tipak pelungum sami. Mendeng kepeng ojok tiang. Pelinggih mak endeng kepeng ojok tiang. Solen de lampak-lampak lendeng kepeng zul. Pertama niat melenguh, sak kedua dengan jogang. Sila tiang pelunggum. Saayat nuna sojok Allah Ta'ala mentelah gamak seberak. Asyhadu an la ilallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ia adit tadu orang diri sojok Allah Ta'ala sandit man gawe sembahyang. Mudeme tuh wah gawe sembahyang niki nak mud kelak sujadah lamun arak sujadah tu. Oh penonggih endeng kembik seki kelah sujadah mu wahsa kelah sujadah aden tepeng kiblat julu munda dai dan niki lagu ulang malik aden tepeng kiblat julu senga ayat sembahyang gawe telu kiblat ina telu kiblat julu paling endek telu kiblat aden tepeng kiblat mua, aden tepeng kiblat dada, aden tepeng kiblat kiblat atim bejari kiblat ni nak Allah Subhanahu wa taala. Kiblat dada bina Ka'bah. Kiblat mua tahu sa aden tepeng sa telu julu ina, aden tepeng kiblat mua tahu sa sujud, kiblat dada ojok Ka'bah, kiblat ate ojok nah yolet mulai siap-siap pina aden tepeng penganjang tejulu ya ulit wasa tepeng telu sak baru niki tepeng penganjang ndek tau ngajak aku jatati wah bongkok iya wah trekeng tepeng si Allah Ta'ala enggak nengkah dia tahu marak niki papu sila iya wah trekeng tepeng muni nazul mun suruh ke tepeng doang si zul nu muahir munu bongkok menuntan mu apa-apa nojok julu nenek bongkok jak silap bongkok ia mula paicen Allah Ta'ala ia wasa paling solah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala wan samarak niki nak mu ade rembak sak telu perkara sekek sunat dua wajib embe sak telu perkara sunat sak sekek sunat dua wajib sunat angkat ima ilingina wajib atau sunat angkat ima sunat ini nara unin turukun sembahyang angkat ima ara unin sa niat kedua nganjang ketelun takbir sak keempat angkat ima aran nara sunat angkat ima sa angkat ima niki pokok ngangkatina Allahu Akbar kanggun Allahu Akbar kanggun Allahu Akbar kanggun Allahu Akbar
ia paling solah menurut itu. Lamun seatas si kentok janding kanggu sebut kena Allahu Akbar. Apa nuni menu mun atas kentok je halo mas bro. Lamun atas si kentok je di narak lamun kena Allahu Akbar, lamun atasan isi kan kentok nggih sak tiang pelinggih entak tajah tiang 5 tahun kelalu berguru enggak paling solah entat angkat ima aden tepeng kance daun kentok yen tanda wiwina lamun kabur jatati bawa-bawa entang Allahu Akbar pokok sawah kanggon masih marak nikah lagu silat adet sempurna yang pun tersebut le dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 kena wa yuqimunas shalah jelasin nak latih kat ngaji nak kembe onde man ngone-ngone ustaz tebang mangan bare ya kak iya kena mudah haset tebang mangan si doang dinangih haset tebang mangan ulimunan dek jatah nyerap kulit kena ketian nggih bapak ibu yang saya muliakan. Nah hadirinul hadirat rahimakumullah niki sembahyang saya nggak kembik ni ampun raos demen lalu raos tiang dah buka le YouTube pasti rata-rata sembahyang doa muk raos saya nggak kembik inna awwala ma yuhasabu bihil abdu pertama lema ya terhisab le panjak Allah Ta'ala fi yaumil qiyamah le jelu kiamat pasti sembahyang pasti sembahyang. Nah, wa yuqimunas shalah tersuruh diri yang sembahyang. Sabaru niki aden tepeng satelu. Angkat ima mulai ngangkat. Ate kena aku sembahyang fardu, biwih kena elak sungap ladang. Ia muni kena Allahu Akbar. Jelas ni nak? Nah, aden tepeng-tepeng satelu. Kembe no patepeng lalu ustaz. Lamun dek tepeng ina iya sagirang lalu di bekewaan ka Cibatur na dekat balik. Iya sa paling kereng di bekewaan ka Cibatur. Berarti apa ni man kena niat, di man kena le sembahyang, di man muqaranah antara takbir kance ucapan searak le dalam hati. Anjak memang ya bapak sa paling kerang ngendik bekewaru dengan Nina bapak saya kembik dengan Nina ni sepenting kepeng memang kepeng doang paling penting sepenting kepeng terbili najuk Malaysia sepenting kepeng no dakan diulik semama sejelo sepenting no jujur ondara semama mokon dengan Nina aja andek satu dekat balik kena ke Ian masih Yuliana Yentan Yuliana paling ingat sepun dunia Nia sepenting kepeng ya dah Nia oh pada doang wah sekali kena sekali arah sekali ni makin jangkaan pira kali kau bercerita ni pira wak bercerita ni ke atau bercerita dah adin sangkah kena mudah mau speaker niki datang balik tiang suara sekali masa wak oleh lalu ngaji ustaz mundik kuah tebing mangan sauk sama anak dok saya ngaji niki ndek napi ndek tebing lagu tiang ndek milih mangan datang balik mulapah ke assalamualaikum morning ketian balik waalaikumsalam muni ngantok lalu kayu senina ngantok lalu mutiang ngebeng kepeng awan kepeng awan mai kembet dek mangan halo kak kembet do pawon ke ngantok kene aku ke baru mu segera ke kaken salon hari kemayangan orang kena aku ngantok muk baitang terus ingat ketujuh